Yes, ndizera ko mumeze neza cyane kandi ndizera ko muri amahoro mwebwe mukurikiye Era TV 24. Ndizera ko Uwiteka akomeje kubatera iteka kandi akomeje kubahundagazaho inema zose. Uyu munsi rero intambara ikaba ikomeje cyane, amakuru akavuga ko uko byakozwe muri Venezuela uyu munsi akariko bigiye gukorwa muri Irani. Mu magambo ya Donald Trump yagize ati umunya-Irani wese uzibeshya, ugashaka kuvuga umusirikare w'umunya-Irani wese uzibeshya akarasa ku mato y'amanyamahoro, amato y'amanyamahoro ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uwo nguwo nta mpuhwe tuzamugirira, uwo nguwo azaba ashaka gupfa. Ubwo abanyamakuru bamubazaga bati se kuki ujya muri Irani ukajya gutezayo akaduruvayo ukajya kurasayo ibisasu, babaza Donald Trump perezida wa Amerika, yabasubije avuga ati n'abaturage ba Irani bari kudusaba ngo tukomeze turase, ati turarasa iruhande rw'amazu yabo ariko n'ubundi bakagomba bakatubwira ngo nimurase mudutabare. Mbese ashaka kumvikanisha yuko abaturage ba Irani aribo bari kurasa, bari gusaba yuko bagomeza kuba igihugu cyabo cyaraswaho. Ibi ngibi abitangaza ashaka kumvikanisha yuko we ibitero byiwe agaba kuri Irani bifite ishingiro kandi ko bifite icyo bisigura cyangwa se bizamarira abaturage b'igihugu cya Irani. Uyu munsi rero amakuru ahari nuko uko byakozwe muri Venezuela ariko bigiye gukorwa uyu munsi muri Irani, kuko batangiye kugota igihugu cya Irani. Nukuvuga ngo aka kanya nta mato yemerewe kwinjira muri Irani, yaba ay'ubucuruzi ndetse cyangwa nandi, ndetse n'andi yemerewe gusohoka muri Irani ngo ajye hanze. Ibingibi rero bikaba byatumye Umushinwa ahita avuga ati ibingibi ntago bishoboka cyane. Umushinwa yahise aha gasopo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngira ngo rero aka kanya tugiye kureba ese muri Venezuela byagenze gute ko ari byo bigiye gukorwa uyu munsi muri Irani. Ese Umushinwa ni iki yizigamye ku buryo yahise abwira Umunyamerika ati urasazwe urenga cyangwa se uramenye nta mwanya wihagarika ku kabari. Ubwa mvugo y'ubu ngubu ngo nta mwana wihagarika ku kabari. Ikaba rero ariko Umushinwa yasubije Umunyamerika amubwira ati we peti yangu tuza usubire inyuma, ntago ibyo ngibyo ushaka kujya gukora hariya mu gihugu cya Irani bishobora gukunda kuri yuko amakuru avuga ko igihugu cy'Ubushinwa peteroli igikoresha yose hafi 50% ituruka mu gihugu cya Irani nyirizina. Ukuvuga ngo rero baramutse bafunze amato yinjira cyangwa se asohoka, nguvuga ko baba bashaka gufata kunda igihugu cya Irani. Ngira ngo murabize rero byarabaye muri Venezuela ubwo bashakaga kugambanira cyangwa se barimo bashaka gusenya ubutegetsi bwa Nicolas Maduro. Kugira ngo byatangiye ubutegetsi bwe babushinza gufasha ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Icyo gihe nibyo bashinzaga Nicolas Maduro n'ubutegetsi bwiwe guteza umutekano muke mu karere hariya, ndetse bakamushinza no kuba ari ubutegetsi butari ubwa demokarasi cyangwa se butagendera butari ubutegetsi bw'abaturage cyangwa se bwa rubanda giseseka. Rero Amerika icyo gihe ngira ngo yahise ijya muri operation cyangwa se tangira gutegura uburyo bwo gukuraho uyu Nicolas Maduro. Ngira ngo rero ibitero nyinizina byatangiye, Amerika yohereza ibisirikare, yohereza abasirikare n'amato ya gisirikare mu nyanja ya Caribbean cyangwa se Caribbean hariya, ndetse batangira kohereza abakozi ba CIA mu gihugu kugira ngo bakurikirane aho Maduro ari. Batangira gutata bamenya ese byifashe gute. Icyo gihe rero byatangiye bavuga bati no tugiye gukora, batangira bakora ibitero bya drone ku byambu bikekwaho gukoreshwa mu gutwara ibiyobyabwenge. Batangira kuhagaba ibitero ndetse batangira gufatira amato atwara petroli ya Venezuela. Icyo gihe niko byagendaga hariya mu gihugu cya Venezuela ndetse no ku nkombe cyangwa se ku mipaka yacyo. Ibi rero bikaba bivuga ko uyu munsi Irani nabyo aribyo igiye guhura nabyo uyu munsi wa none. Tukaba dutegereje kumenya ngo ese biraza guherera he, biraza kurangira gute. Uyu munsi rero amakuru avuga yuko uko byakozwe muri Venezuela bagota igihugu cya Venezuela n'ubu ariko bigiye gukorwa kugira ngo abanya-Irani babanze bicwe n'ubukene. Ngira ngo icyabanje gukurwaho nuko umusoro Irani yafataga ku bwato bwabaga butwaye amavuta ngo bwishyuraga hafi miliyoni 1 cyangwa miliyoni 2 z'idolari za Amerika. Ngira ngo ayo ngayo ni amamiliyari menshi cyane cyangwa se ni amamiliyari menshi cyane hano mu gihugu iwacu kabisa. Rero aka kamwanya ubu tuvugana rero ibitero ka byatangiye gutegurwa hariya rero ku mupaka wa Irani, bikaba byatangiye rero kugenda imipaka igenda
ifungwa cyane kabisa, aho nta mato yemerewe gusohoka kandi hakaba nta n'amato yemerewe kwinjira hariya mu gihugu cya Iran. Ngirango rero niko byagenze i Caracas hariya muri Venezuela, byarangiye n'ubundi bamaze kuhagota nkuko bari kubitegura uyu munsi wa none muri Caracas muri Venezuela. Naho icyo gihe bahise bafata indege zirenga 150 n'ingabo zidasanzwe zitwa Delta Force zagiye i Caracas mu murwa mukuru wa Venezuela, zabanje gusenya air defense n'itumanaho ry'ingabo za Venezuela. Kwangu icyo gihe bahise babanza baravuga ngo itumanaho hagati y'ingabo za Venezuela barabanza bararisenya, bararyangiza cyane, barabanza batangira gusenya igisirikare cyangwa se uburyo igisirikare cyari cyubatse, batangira kubyinjiramo cyane basenya barimbagura, ndetse biza kurangira abasirikare bageze aho Maduro yari ari baramufata, bahise bamujyana ku bwato bwa gisirikare bw'abanyamerika. Ngira ngo murabyibuka ko izo ni inkuru zagiye zivugwa ahantu hose ko byarangiye bamutwaye. Ngira ngo murabizi ko nta kindi cyagezweho iyo operation imaze kurangira muri Venezuela, nuko ubutegetsi bwa Maduro bwahise buhinduka. Ngira ngo murabizi ko kuva banamufata kugeza uyu munsi ntabwo tuzi ngo se ari hehe, nta makuru yo kumva. Ibihugu byinshi ku isi kandi byavuze ko ari ukwivanga mu gihugu kigenga. Ahangaha nyine ibihugu byinshi byahise bihaguruka bifitakambira Venezuela, ariko n'ubundi ngira ngo murabizi Donald Trump aburyo afunga umutwe nta kindi kintu yari kwikoraho, ahubwo Donald Trump icyo yahise atangaza yuko icyo bari bagamije muri operation yabo kwari kugira ngo barwanye icuruzwa ry'ibiyobyabwenge ndetse no kuba haboneka demokarasi hariya mu gihugu cya Venezuela. Ngira ngo rero murabizi ko izi mpamvu zatumye ajya hariya muri Venezuela ni nazo mpamvu ushaka kubona ko uyu munsi nabwo buriya buryo yagiyemo nibwo ashaka kongera kujyamo kabisa hariya mu gihugu cya Iran. Yes, murabona yuko rero Donald Trump nawe niko yatangiye kuvuga, arimo aravuga ati twebwe nta kindi tugamije uretse kuzana ituze n'umutekano mu gihugu cya Iran, ndetse tugatuma Iran bimera neza cyane. Gusa Umushinwa akaba arimo kubwira Umunyamerika ati urasazwe urenga ikintu cyo gufunga umupaka cyocyo, ukirinde kandi ujye kure yacyo kuko bishobora kuza kuba ibibazo cyane, kandi ugerageze uko ushoboye ubibe kure. Umushinwa ese ahangaha yakora iki? Ese Umushinwa wewe yizeye iki ku ruhande rwiwe? Ngira ngo murabizi ko iyi ntambara kuva yatangira Iran ikomeza ikoresha ubutasi ihabwa n'Uburusiya, kandi bikomeza kugenda bivugwa yuko Iran ihabwa ubufasha n'ibihugu bibiri bikomeye cyane, haribwo Ubushinwa ndetse n'igihugu cy'Uburusiya. Ngira ngo rero aka kanya uko byifashe hariya muri Iran no ku mipaka yaho nuko amato rutura y'intambara yamaze kugira hariya muri Hormuz ndetse n'ahandi mu nzira z'amazi, ndetse Donald Trump akabatangaje yuko bagiye gutangira gusenya no kurimbura ibisasu byose Iran ivuga ko yashyize muri hariya amazi kugira ngo babashe kuba aribo baharindira umutekano, kandi bavuze ko nta mato yemerewe kwinjira mu gihugu cya Iran cyangwa se ngo asohoke mu gihugu cya Iran. Ndetse aka kanya bavuze yuko ibikorwa byitwa ibya gisirikare, nuko ngo yavuze ngo ingabo zacu zo mu mazi kandi zikaba arizo z'ingabo za mbere zikomeye ku isi zigiye gutangira gucunga umutekano hariya mu mazi ndetse no mu nzira Hormuz, aho nta mato yemerewe kunyuraho ngo yinjire mu gihugu cya Iran cyangwa se asohoke muri Iran, ngo kandi ngo amato yose ari buze gutambuka yishyuye umusoro mu gihugu cya Iran ngo biribuze kuyabera bibi cyane, kuko ngo ntabwo ari buze kwiyemerera ko atambuka. Aka kanya rero umuhora wa Hormuz ikaba isa nkaho Amerika ishaka kwigarurira, ndetse bikaba biri mu nzira kandi koko. Rero nahangaha kuri RTV 24 biri ni pazo wanyu kabisa ndahabaye kugira ngo nkomeze mbakurikirane mabwire ngo ese byifashe gute. Aka kanya rero nuko bimeze, amato yamaze guteramo mu muhora wa Hormuz, turagejeje ngo twese biraza kugenda gute, ese birarangira gute, ese Iran iraza guhagarara gusa ibirebere cyangwa se nayo iregura intwaro imanuke mu mazi ubundi rucucumane nkuko byatangiye. Reka rero mbabwire ngo mukomeze kugira impagarike n'ubugingo, ni kuri RTV 24 byose niho biri kubera kabisa 100%.